Lakhipuronline putok saba December ki tangkun Leibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Silchar gi manak nakpada Leibak Kanchanpur gi Lakhitilada rock climbing pangthokre. Assam Manipuri Maira Paibi Apunbalup Ampal Central Executive Committee gi wasak lobagi tharom pangthokre. Muay Thai da Kanglasa Martial Art Academy ki sanaroi singna medal mari laurakre. Indo-Nepal International Futsal Cup 2022 da India ki team da saruk yaruna bagi damak All Assam Soccer Futsal ki sanaroi ahum Lakhipur thadokre amasung loisenba ngamdana leiramba Jaribon Kala Academy ki sanglen loisen biduna miyam da khusin bagi tharom amang ngarang pangthokre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Haukiba nongmaijing Silchar gi manak nakpada leiba Kanchanpur gi Lakhitilada rock climbing gi Thauromama Explorer Club na silangduna pangthokre. Hakchang phana leinana bagi damak hakchang gi sajel ama oina rock climbing asi yamnamak maru oiba masana mani haina club asi gi member singna phongdokna ki. Masida saruk yabagi damak chahi gi thoidokpa leite adumainabak masamo phaba oiba tai hairi. Lokhonda saina miyamna sakhangnaba Dr. Kumar Kantidas ki lamjing makhada lising amaga chamapan marpumapan da lingkat ki ba lupasina mamang thabada bubonda chatuna rock climbing pangthokki. Club asida awang nongpok ki Tripura, Mizoram, Manipur yauna mafam kaya gi miyoi sing saruk yari. Numid asida Dr. Lokhondas masa yauna saruk yaduna atay miyoi singi pungning thawatki. Explorer Club সেটা আমরা এক্সপ্লোরার ক্লাবের থ্রুতে আমাদের মাউন্টেনিংয়ের একটা পার্ট হলো রক ক্লাইম্বিং। এই রক ক্লাইম্বিংটা আমরা এখানে চালু করেছি 1989। এটা প্রথম আমরা চালু করছি ভুবন পাহাড়ে, তারপর ভুবন পাহাড়ে উগ্রপন্থীদের গুলমালে আমরা জায়গা পরিবর্তন করে বর্তমানে আমরা লক্ষ্মীটিলাতে এই এক্সারসাইজগুলো করিতেছি। রক ক্লাইম্বিংয়ে যারা করে তারা প্রথমত অবশ্য ভয় পায়, উপর থেকে যদি পড়ে যায় বা স্লিপ করে ছিঁড়ে যায়, কিন্তু এই রক ক্লাইম্বিংয়ের সবচেয়ে বড় হলো এক্সারসাইজ, ফুল বডি এক্সারসাইজ হইতেছে। এই ফুল বডি এক্সারসাইজে তখন বুঝে না, কিছুদিন পরে গিয়ে অনেকে বুঝতে পারে পায়ের ব্যথা, গায়ের ব্যথা, স্পন্ডোলাইটিস এটা সব বেনিশ হয়ে যায়। Assam Manipuri Maira Paibi Apunbalup Ampal Central Executive Committee ki wasak lobagi thorom ama ngarang pangthokre. Ampal ki head office Madurgram da Paunam Arun Advocate Fanjogam Loknath Beni Misra Ima Sana thoina Presidium member oina daistapam ki December ki tangtara ni thoida pangthokki ba nupilal ningsing thorom da poilapul da pangthokki ba da session 2023 dagi 2025 phawbagi khanki ba body wasak lobki bani. Advocate Fanjogam Loknath na wasak lobagi thorom adu pangthokki punna CEC member kunmathoi mapung phana wasak lobki. Nauna Khalaba President Beni Misra, VP Sukesini Singha, Rita Singha, Hamom Sundari, Brahmaputra Valley General Secretary Memsana Sarma, Asina Chingba Miyoi Singh wasak lokhi. Anoba President Beni Misra da Hanagi President Ima Sana Thoina, Thaudang Kusinaki, Matungda Lagliba Chahi da Pangthokadaba Warep Kharasu lokhi. Warep Singh adudi Assam Lengakna CM gi Phandagi Piki Basenpam adu Marilenaba Singh da Taksinba, Anisubada Maira Sanglin gi boundary wall Khazina na honaba ahum subada mairagi unit sing semjanana ba honaba haina warep nakhi. Legal advisor oina Advocate H Babu Singh, Advocate F Loknath Singh aduga Seram Herajit, Thangjam Sanathoi, Saubam Jayanti, Laisram Satyajit, Paunam Arun na chingba advisor oina khanki. Oina Apunbalup Ampalgi Apun nazaraga Ampalgi jana patap ki batungin na Haukiba December ki tangtara manga dagina taratret phawba Agartala da pangthokkiba Umai Muay Thai Federation Club National Muay Thai Championship da Kanglasa gi sanaroi singna medal mari lawrakre. Saruk yakiba sanaroi taruk ki manungda medal lawkiba sanaroi sing adudi Kaisam Premjit KG 63 ki kanglupta sanagi medal, Panjobam Indrajit
केजी हुमफोमदो की कांगलुप्ता सिल्वर मेडल नीलकिशोर शर्मा केजी यांखै तरेट की कांगलुप्ता सिल्वर मेडल अदुगा एच हुदाना केजी हुमबतरा मरी की कांगलुप्ता सिल्वर लौरखी पुण्य स्टेट 15 रोमना सरुक याखिबा चैंपियनशिप असिदा सरुक याखिबा कांगलासा की सानरोय सिंह असि रोशन इरोंग की मखादा ट्रेनिंग तौबनी हाइरी खांगन जपामा चाही खुदिंगी वाक्सिंग की अनी सुबह नोंमाइजिंग दा पांगथोक्तुना लाक्लिबा बराक तुरेल की मरिल दा लेरिबा खोराकपा इरेल उमंग लाइखुबम चिंगु नोंपोक अपानबा नरांदोर बाबा की चाही की इरा थोरम लाक्लिबा जनवरी की तांग अमा नोंमाइजिंग निमित्त पांगथोक्लगनी अदुबो सिलचर रोंगपुरदगी सेराम पब्लिकेशन फोंगदोरकपा मेइतेई कुमलोन 2023 की कैलेंडर असिदा जनवरी की तांग निपान नोंमाइजिंग निमित्त खोराकपा इरेल हाइना इरकपासी आरानबनी हाइना खोराकपा इरेल उमंग लाइंगाक सेलुप की जनरल सेक्रेटरी आरामबम प्रदीपना फोंगदोरकपा चेरोलमदा हाइरी खोराकपा इरेल उमंग लाइखुबम की इरा थोरम जनवरी की तांग निपान दनते वाक्चिंग की अनिसुमन नोंमाइजिंग जनवरी की तांग अमदा ओइगनी हाइना चेरोल असिदा फोंगदोक्लदुना नुमिद असिदा लेबाक मियामना थौनिबदा सरुक याबियो हाइना खोराकपा इरेल उमंग लाइंगाक सेलुप पुलरतोल लखीपुर की माइकेदगी फोंगदोरकले खोराकपा इरेल उमंगलाई खुरंबा लाकपसिंग दमक गाड़ी थंफम लखीपुर खुनौदा लेरिबा बंधन बैंक की ममांगदा सेमगदौरी मसिगी मतंगदा रूरल डेवलपमेंट कमिटी लखीपुर खुनौना सिंदुना खुनौगी कुंचा सिंगा पुन्ना फमिनदुना मियामगे मिफम ममंगारांग पांगथोखरे मिफमना लाकलिबा जनवरी की तांग अमदा पांगथोकदौरिबा खोराकपा इरेल उमंगलाई खुरंबा सि लाकपदा पुरप्पा गाड़ी सिंगी खामफम अमदी लोन स्थाननबगी थौरांगसु तौगनी हाइरी Manipuri Youth Front of Assam Maifana Handakta Manipur Judicial Service da ahumsuba position da mai paklaklaba Fakrul Islam Chaudhary bu taram nokre Maifa gi mihut kangbu amanangarang Fakrul gi yum da chatuna lengyan fi yanduna ikai khumna potki Manipur gi mapandagi ahanba oina Manipur Judicial Service da mai paklakpa haibasi Assam da khundariba Manipuri amadi Manipuri Muslim singi oina chauthok chaningai ne haina Maifagi Chief Advisor Seram Herajit na phongdokhi Thauramatuda Maifagi President Thangjam Brojen Vice President Tampak Mayum Rehanuddin Secretary General Tampak Mayum Salauddin su sarukyakhi Lagliba December ki tang 22 dagi 15 phauba Nepal gi Kathmandu da pangthokadoriba Indo-Nepal International Futsal Cup 2022 da India की टीम दसरुक यारुनबगी दमक ऑल असम सॉकर फुटसल की अंडर 17 की सानरोय अहुम लोइतोंगबम अपडेट निंगथौजम हिरेन अमदी सिद्धार्थ शर्मंगारांग लखीपुर थादोखरे खोंसा लमदाई की मांगोइनना पांगथोकिबा थरोम अमदा एडवाइजर इरोम गौरमनी एडवाइजर मणिकांत शर्मा अमदी फाउंडर प्रेसिडेंट मोइरांगथेम ब्रजकोबिन लोइनना लखीपुर फुटबॉल अकादमी की मेंबर सिंह सु सरुक याखि हाइना All Assam Soccer Futsal Association की General Secretary Ngangom Prajakishona Khangalakli Jaribon Kala Academy Madari Park Sanglenda Laikhidraba Mapa Saklaba Maton Sanasam Tarang Khomana Katpiramba Lamda Luisin Mangamdana Lairamba Jaribon Kala Academy Sanglena du Potharaba Colonel Binod Biharina Luisin Biduna Miyamda Kusinabagi Tharmama December की तांग 18 निंगथौ काबन मित पांगथोकरे जारिबोन कला एकाडेमी अमदी जारिबोन लेपाक मणिपुरी परिषद खुसिनकी बगलोइना मिफम अमा पांगथोखि मिफम अदुदा जारिबोन लेपाक मणिपुरी परिषद की ngамथंग अंगम्बा राजकुमार सोमरजितना मिफम अपो ओइबिखि मिफम अदुदा जारिबोन ब्रह्म समाज की अंगम्बा थोंगा ताबम नीलकांत शर्मा अमदी पथारब कर्नल अमदी संगलेन असिबु मपुंग फाना सेमजिन साजिनबिखिबा सनसम बिनोद बिहारी सिंहना प्रेसिडियम मेंबर ओइबिखि वांगांगलोई सिंह जारिबोन लेपाक मणिपुरी परिषद के सेक्रेटरी हिजम बीरेंद्र कोइजम सोपोन वाइस प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद असम कोनसम नोनिबाबू पथारब जिला परिषद मेंबर हैलाकांदी काबम चंद्रशेखर नावरेम ओंगबी इंदिरा थोंगा ताबम ओंगबी बिमोला शर्मा मोइरंगजम देव सिंह सुब्राम नोंथोंबम विश्वजित पुख्रमबम नोनी अमदी सनसम लोकेंद्र लोइनना सरुक याखिबा सिंह CH तोनसना एल मनाउतोन अमदी कोनसम रविंद्रना थागतवाही पीखि थांगजम मनीलालना प्रोग्राम कंडक्ट तौखि
lupa crore anirom hena changna semjan sajinduna meitei khunai asigi thabak thorom gi damak sangle nasi sinabagi mifam aduda tinki bamiyamna jaribon kala academy gi magi degi mute ama phawba saruk yabiram dabada pendaba phongdokna ki haina pawa sina makhatari boy jaribon gi punabak ki ija isu ipa itu punabak na matam Jangmo matanda, makro tabo matanda, segi kabak se, segi kanaba, segi kudok jawa se, mayam loki haya, katep, segu. Aroibada maroiba pau amukhanna Silchar gi manak nakpada leiba Kanchanpur gi Lakhitilada rock climbing pangthokre Assam Manipuri Maira Paibi Apunbalup Ampal Central Executive Committee gi wasak lobagi thorom pangthokre Muay Thai da Kanglasa Martial Art Academy gi sanaroi singna medal mari lawrakre Indo Nepal International Futsal Cup 2022 da India gi team da saruk yaruna bagi damak All Assam Soccer Futsal gi sanaroi ahum Lakhipur thadokre amasung Loisin bangamdana leiramba Jaribon Kala Academy gi sanglen loisin biduna miyam da khusin bagi thorom amang ngarang pangthokre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare